jedini srpski kandidat na predsjedničkim izborima je Dobrilo Dedejić. Nakon pobjede 15. aprila on će raspisati referendum za izlazak Crne Gore iz okupatorskog NATO pakta. Poništit će sramnu odluku o priznanju lažne šiptarske države Kosovo. Pobjednički kandidat srpske koalicije raspisat će referendum za ponovno ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Ne treba nam Evropska unija. Hoćemo vojni i ekonomski savez sa moćnom Rusijom. Srbi u Crnoj Gori na okup. Ispunimo zavjet svetoga Petra Cetinskoga. Ako bi se ko usudio kakvu smutnju i razdor među narodom činiti slovom ili djelom, toga svakojega, ko bi gođ on bio, mirski ili duhovniji, ja na samertniji čas, moj vječnome prokletstvu i anatemi predajem, kako njega, tako i njegov rod i porod, da mu se i trag i dom iskopa i utre. Isto tako, da Bog da i onome koji bi se od vas našao da pomisli odstupiti od pokroviteljstva i nada na jedinorodnu, jedinokrvnu, jedinovjernu nam Rusiju, da Bog da jaki, te od njega živoga mesa otpadalo i svako dobro vremenito i vječno odstupilo. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Crna Goro, postojiš zahvaljujući Rusiji. Rusija te je kroz vjekove branila i hranila. Ne dozvoli da te guba majčino mlijeko i da nam potomstvo stigne kletva svetog Petra Cetinskog. Rusija odlučuje, Srbi pobjeđuju. Sa Srbijom i Rusijom do pobjede. Zaokružite broj 5. Dobrilo Dedejić je jedan od nas. Srpska koalicija danas je u Šavniku, na sjeveru Crne Gore, u gradu koji je ekonomski uništen, na sjeveru Crne Gore koji je planski uništen, ne u zadnjih godinu ili dvije, nego od trenutka kada su preobučeni komunisti iz Demokratske partije socijalista krenuli u projekat uništavanja svega srpskog. Šavnik je uništen, kao što su uništeni i ostali gradovi na sjeveru Crne Gore samo zato da bi udobno živjeli kriminalci iz Cetinja i nekih drugih gradova Crne Gore, iz onih gradova koji su presudno doprinijeli da se uruši zajednička država Crne Gore i Srbije. Došli smo da običnom narodu, građanima Šavnika poručimo da želimo da oporavimo ovaj dio Crne Gore. Želimo da ga oporavimo zbog onih građana koji su nacionalno Srbi i zbog činjenice da je srpska ideja ovdje opstala i pored nečije namjere da ovo ne bude grad, nego selo. Srpska koalicija učinit će sve u vremenu pred nama,
nakon pobjede na predsjedničkim izborima i na vanrednim parlamentarnim izborima, da svaki grad, svaki kraj Crne Gore u kome ima Srba živi. Šavnik, kao i svaki drugi dio Crne Gore, zaslužuje da živi. Sve što budem mogao kao predsjednik Crne Gore da uradim za ljudi iz ovoga kraja i za sve ono što su njihove potrebe, a to je prije svega razvoj ekoturizma, razvoj stočarstva, od koga može da živi Šavnik ako ga ne pljačkaju centralni državni organi. Dakle, da žive ljudi, da živi srpski narod u Šavniku. Grad, odnosno opština, koji ima prirodne pogodnosti, koji ima Krnovo, koji ima slavnu istoriju, može da živi. Šavnik, kao i sva Crna Gora, uz srpsku koaliciju sa Rusijom i Srbijom do pobjede. Bravo.